Kumusta kayo? Sapay kumata nakaradkat tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Jessa saan napudno nagantintay drama ngam sakbay na makablawa mampay ti Santos kan Bartolome family di Tabaggaw Cagayan from Roslyn Kate Bartolome. Ni Noli Baklig kan ni Rix Calixto di Taagno Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Jessa. Dear manang biyanang, at daidim imot ko kadang iti dadakkel ko, tatilaang bukod kapag imbagan ti pinanunot ko. Imbes nga ited ko atulong para kadakwada, ururnong ak ti kwartak, para iti sanikwa ngay pundar ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. At iti kwartayo na nang, tatang. Sagtatalo ribo a pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwarta, Romeo anak ko. At dapay kwarta, me. Apay, nagsweldo ka man ay, anak ka? Uwan tatang. Aya, alang araw tanay. Awan makukwartamay kaninanang daw. Naibusan, ta nagngingina mo ti magatang ita panahunay. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo la apisaw skit adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos ka mo't, Ben. Dakkel mo't aba nagtasang nga ribon, ah. Ado mo't ti magatang daytan, ah. Ado a noodles, ah. Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwarta, me. Kanawan ti paggastusan, me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Igbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin lay tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana. Ang kinapudno na kat awan ka din. Naibusain anak kaw. Ben! Di ka laagbain iti kastangar aramidom alaklakayan. Ay na, Helen, aya. Gundawayam nga awaten, tiyan yaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan ah. Di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawan ang ti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, taitad namot amin ang asweldo na. Ay, basit na dayjay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, andan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't daytan. Ala, intasabto na ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Ay, makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta ah. Kunak nga ag-overtime ak ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan ah. Kasta aya. Nanta, masahiyag ta bukot mao, anak ko. Ay, sige man nga ron tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe ah. Bayam ta, masahin ka iti kada kinsinas, kin katapusan. Ay, wag, nagisweldo gaya mo jay kamsat mau. Kat inikanda kami manan kan ni inam, anak ka. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay kat, yamanan nyo ata adapay maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tadtata ada paggastusak. Ha? Apay nga yanak ka. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri ano awan pa lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat kan ni Romeo ti agmarmar kahit iti masapsapol ito'y balay. Ne, apay nga insardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo atan makaginawa ti abaga kan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilit. Yak makapwersa. Inkalatan yida. Tapno marelax ta bukot mau. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta?
Ta saan na nga obligasyon ti mangted iti kwarta ken ka, lakay. Umanay manday ta apagmismiso uta mong iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dya Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam. Uray ampon ni Jessa, taimbilang tamot kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtanda ka man may tabak-baketan. Kwarta maya, ti pagsugsugal ka. Ang ulimag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kasta abisyom. Uray, tababaen ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman. No kayat mo, kwenta ak dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaiso. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. Tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam dagitan, awan ka iskan dagita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Anda nga men iururno nga. Ha? Anyat yururno nga mayamanang? Kayat ko ti gumatang iti lote. Tano, andamat pakalaglag ipak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapol nga gurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dagiti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan amin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmat Tapno hanak tong agbalin nga kakaasi no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumdum at ibagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas na dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market iti balay iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang dato'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayada. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mula akpay lang iti prutas dato nga lote. Ay una anak ko. No kayat mo, da kamin timang mula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, hanan. Hanyo nga bibiyangan dato ta baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Sapay sugador mat dadya nga tatang. Han nga bali tano adan ton may patakdar nga bala ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Malanga road. Sikat makaam mo, anak ko. At iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmat iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo, nanak ko. Adda nanang. Di nakpakadanagan. Ibagayaw no, da kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan diti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulatan nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa'y.
makauray dita urnong-urnong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali kada kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong akto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manan, inikan na kalangaroden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Hindi ba't ngamin mangmang ta jay babae nga anak ta? Iimot day jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kita kat nakagatangan iti basit aluti na. Gila bagbagi naman ti pampanunutan na jay babae. Nan, layo nam ti kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamat your ornongam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwarta. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbaliw. Kano kang agbalbaliw? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayagak pa itinapaot baka... Nay, akin kutsi tinagluganam asimang poet manang Jessa. Katkotsi ka. Ginatang ko iti sikanhan. Kastaya. Nasaya ta, taddan service mo ama panagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornongak. Iso nga awan might itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kay, amom nga rudan, tagmaneho. Agpasuruak nalakalang nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo, siyak ti mangi maneho manang. Tano mapantag trabaho, idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan nga men nga puro itad ti kwartam, Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure kanananang kentatang matipang pangtudak. Agidulin kamat nga men ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklak ko da nga luti iya si dagijay ili. Kasla kayat kumanan nga hulugan dia jay. Iurnong ak manan da jay tagatangak kiddi. Uray hulugan. Anyat kukuam dita sangot ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Da ka mo't gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. No maabak ka iti sugal, tilakalkalkalam, tapno agsapul lang iti kwarta. Lan, sangaribom man nga raw, wano dwaribaw. Awan maitag ka. Pumanaw ka kidi dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga ag-drive, Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaod di tapuso. Han nga kumporme, Ibagam, tapno amo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga ron, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, adawras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balit, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan matkait di Kasla sideline mo na datoy. Sika tinalagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Saan mat mo na, manang? Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasuruam. Nalalaing ni Benji
Imbag da dya ta, driver ti trabaho na ija kumpanya ngayan, me. Kasta ha. Kat, pangiparparadaan na itilugan mo ngay, nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di bali tada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay, nanang. Awan pa'y laing mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sa nudaduma saan nga agawin. Pagturturugan na nga'y. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. No kaano abumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti sa nikwan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnong adagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa nikwana. Kasano kat itad mat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, akas ijay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sanikwana. Saan akas kadagiti daduma dita. Abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamat Helen. Bakbakitan ka ngam naglaing ka palang agpangnag. Imbak-bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulog ko, Jessa. Syakit diti mangibagay iti kasta kanyam. Benji. Tada yung nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itan niya kumaga po. Sikat ti love ko. Kinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimit ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Apay ang hamo ngayong bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Ito siyempre, driver ak lang. E dinto asika kat empleyado ka. Aywan, agawin ako may di lugar minton bigat. Pasyara ko man iti dadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakada ka ni di opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan mo gayam kwartang aramate nga agawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano kaya ti utangam? Ure 10,000 anad da. Ay sige nga ron. Tay naktumangirwar ije bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kani mo ti awag na. Nag-I love you pa'y. Nukas ta. Addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot ta ni Jessa. Pada namat lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak ammo Urayan talatan ayam ammo na tinubyo na kadata lakay. Lukas ka. Boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit tayo ata. Dote karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit kita kaon. Kat nakit tayo siguro itadaldalan Ta driver kat nga ron ija kumpanya nga pagtrab-trabahuan may tatang. Diya ko nagsubli ti trabaho, Jessa. Agaplaya-klayan nga gabrod. Nag-resign kan aya? Uy, isa rugyak mo itong tiagaplay nga agabrod. Apay ngay, panawanak. Sa nabalay ta para kanatati pa nagabrod ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel kano ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver.
Iso na lang, dakkel mo't ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko ngamin ng itilote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidad dumalote ma. Masukatan to itiad no makabrudak. Ha? Ay, sige nga rod kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga rod, tap na daw saram nga ag-abroad niya. Uray, nalakan ati pa ng ilakot Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang itilogan. Apayaya man Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na kajay ko kumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apay asikat ang gastos ngay. Kat saan kayo pa'y matanag kasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang, Sige kit din. Kita am no sino timanggat ang ijay lugan ko niya. sorry, Jessa. Napekiak. Fake recruiter dyan lang, recruit kanya. Anya? Ay, kasano nga ron nga yan diya kwarta? Wawa na na, indala na amin. Tako na nga iso ti makama, mangilakad iti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangalute. Ang tapay mo tayo may sa alotem, sana ya. Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sanikwak. Masukatan to iti no makabrudak. Sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dak to iti dakkalabalay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod no adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita, agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Lakain imot tumag. Anya ngay ita. Nan, kwartam man kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laan. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, naibusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikadakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dahi kalaban? Ha? Agore ka. Ison samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo ba rin tigas noy? Ay! Hasan, agwalan. Nukasta, grupo dati nakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga agapaplay ka para abroad. Nga mahan matgayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan lugan ko, Benji. Pakawan na ko ba, Jessa? Hindi ka na nag-uwait. Uy, umay ka man kinitara ko. Ay, nga malay tararakop na ta.
Isublim tinaglakwan iti dagakan lugan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nak Benji. Bulbulas tugi kamat gayam. Kasanon nga dya kwarta. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangan. Tagawid aki di lugar mi. Inakisalda di tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko ken ka. Nagawid ni Benji asaan na nagpakpakada kanya. Iti ababa sarita linibasan na kat manipod idin awanan na pulos ti pakakuntakak kankwana. Ado ti mangibagbaga nga idarum ko kano. Ngam awan serbina, tanagastos na aminan ti kwarta. Nagsakit tinakam ko'y tinapasamak kanyak, ngam kit di nagbalin eleksyon dayta. Inimutak dagiti dadakkel ko gapu iti sanikwa, ngam napukaw lagayam akaslawan anyaman na. Iso nga ita, bumawbawi ak kadakwada. Alakastan, tugayam mo, Jessa. Alagagayam ditan tinagpatinggan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama, tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Nabara kablaaw para kada kayo amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagbuyawan nagdengeg, iti may patanga-tanga drama ita saan la makalinglingay no dikat mangted adal iti tunggal maysa. Manipod gani kabsat veron saan napud no nagantintay drama ngam sakbay na hello mampay kini Roxanne Carig, Joel Cayetano kani kay si Abad. Kastimanti ko na ni kabsat veron. Dear manang biyanang, kanayon kami nga agapay ti asawa. Nasingpot basit no saan na nakainom. Ngam na nabartakan kaslasaanan nga iso, tagbali na kaslag bagtit, asumabali ti ugali na. Pasaray panawak, ngam pasaray sublyak matlaan. Tanoy aywan nak makulding matadagos tiriknak, kat mapakawan kumanan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdersultan ni barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabil kan ka. Ay hanan, kababain. Hangko kayat nga mamonda nga ag-apa kami, nga kabilanak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti bagbagam. Iso nga agruam na dyan amang kabil kan ka, tabay-bay ambat kami. Alya ko man numamanda. Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan timang bagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo mat. Kasarita yun to ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo na kay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nagalaam dita. binulod ka o ni rini akanakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamad, tilay bagpagam. Diyay manugang mo, ti isang saganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakot to nga, iso nga isi-isyan naklang na di anunaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wanyarod isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan baig. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadag iti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikarinang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadag iti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan kay anak may abalayan.
Grabe, ti aramidin na yung anak mo. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas di nga raramidan na. Nga mawamadangdanggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi pa mo. Inal daw asirmonam tapno saan na makalipat. Ay naabalayan, saan lang nga inal daw. Mamitlo pa'y ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan melata. Kunak nga rin nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rin daramidan tayo ita nga balayan. Napagnumuan mikin nila kay nga apay no pag sinaun tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lang nagbaliw jay asawa na. Ala nga roda, kasarita tayo dagiti dua abalayan. O siya, awan problema nga uray agsina kami kaniviron. Makikam di kasta nga aramid mo, nonong. Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di, Sina? Pag ano ka kumamat ngay? Why? Lasay saya at nagsina kayon. Kapno di mo kabkabilin ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya tinangiputot kan ko ana. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanya, tadamot basol na. Ala, usto daytan. Iso ana umbong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin ananan. Kanayon matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Yay, Beron. Apay, anyat mapasamakan ka. masikugak tatang. Anya, ay, asino ti amat asikog mo ay? Kat ni nonong sino kumapay ngay? Nakarganak matgayam idisinena Anya, ay ikit kasanuray ta. Mangtad iti suporta ta sikog mo. Aging gaa makapasngay ka. Kan aging kay ti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat konto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtad iti suporta. Na ipapanam nonong. Ape nagimpaki ka. Inak ang trabaho di syudad na nang. Anda pang isirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mo. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Veron kat kasla ka man baro nga agas astan. Uy, naragyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana mariklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron nonong. Engkanto mamang tadi taramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di maramidan ti kasta amangan no'y darumda ka. Ala, mang tinak to. Ang putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no'y di nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay to itid katakawada. Tadyak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kaya nagrubatak matla no madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo Beron. Uray maladaga pailaang. Madlawan akarupo pala uray ni Nunong. Sa pala kumaa. Kasaan to nga umala iti ama na anabisyaw. Tatang, may ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita, tay apo kumiitay. Awan ba't intern na kwarta? Anya?
Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nunong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. O wala, rumbang lamang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang rimwanan. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan mat ni Nunong iti balay da. Adan sa ijay surad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Dinentok out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kiniberon to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid veron. Kailiw kan. Ni, nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wal? Nonong, Lipatan tan tinapalabas. Mga barwanan tamanin. katas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan dananang ah. Di ka nagawid sa para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno aday gatang na iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod ah. Si kati bahala, Nonong. Hello, Biron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala to'y anak mo pinanawa mo. Agbiro ka nga rod iti trabaho ka itoy. Hanga balitag pauit kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan! Nagpromise nga hana ko nga kabkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige, taglutlak pa tatang. Bye! Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak ka. Nagsumblikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wan mat kat niya. Tiamok ngamin kat ang nanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas ka rin lakay. Nang runa kat nagkasarda, kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga rura ta nagbalbaliwan nga agpaisaw na dyan unang. Ang mga numadamdama, madungiran man rin dyan anak ta. Saan mat siguro, lakay. Apay nga tadta ka lang nga sumangpat, Nonong. Di ka man sumanaw meron ta napulot ti ulok. At na nakalaban ko. Rena, bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi eh. Puyatan lakmat nga mang urore kanya. Punak ba na di ka sumanaw? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot ti ulok ko naklangarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko niti pulis. Padasam, Nonong. Awan pilim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kalagta, laklakayan kan nga mahangkang agpanpanunot. Di ka pala sumanaw. Ay, imbulangit mo matantilamay saan kan tugtugaw. Ay, sumruman ng tibagtit mon. Wanya, agsaw ka pa yan. Agsaw ka pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si Katipo langit ko. Hindi dakan. Hindi kasi. Masapang nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talaga nga dangranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo in syudad, Biron? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong. Ngamahan mo't gayam. Apay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan na pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga eh. Loko nagtumot ngamin kit ka nga awan pa nagbaliw na dyan.
Ngam inay, ayaw na kalat basit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balay, anak ko. Ipamay samkit giti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon day di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro, ngamla kay tun. Una nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinakon. Blo, Nay, pero nanakaw. Apay ngagbakbakwar ka. ang hinawak nanang. Anya, manaan. Han kumat nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, nunaw. Nay, nakaala na nga iti sikog na nanan. Kahit asino pa'y kumasi ka, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdanayo ijay syudad. Astaya, Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kigkig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na, kano nga agnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manin. Diyak mo't mabali na paayan ti awis na iti gagayong ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartag mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmat nga ro, nagiti gagayam ka o no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayam, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayam. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayam mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayo ti problema, tatalaw-atalaw. Veron anak ko. Sana gaputan na kaanak ka manan, katilaman papapanamon. Uwan na nang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga agagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ana nang, kunak nga ron nga mapanak agsapol iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaakan na ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Veron, No. kunak to pa'y kata si Kareta. Kaano pa'y nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadtano nung. Pagiginam nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, di ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni di boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatin ta kuman tinapalabas. Agpin na kawantan Veron, ta mga barwanan tamarin. Manja ko nunong. Isuntumat lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw ako, promise. Di akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka de, di agin inaram tapay lang. Ina, kasla makilkiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. Saan man? Makapakilig no, may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita na aktibus ko nga makay si istorya kanyam. O sige, urayan ka no malamuan.
Anyat kayat mo si Daan, tayo sa tilutwag. Oray kumpormin. Si Kati bahala. Awan manay. Indanon man day anak maon ti bagina iti nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat day unong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na di nga anak mau. Into nagapadamanan sagsangit-sangit. Kayat ngamit ngamin ti agpakpakabil iti asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti aw-awir ta. Isurot mo kan kwana na iti anak na. Tapno amuda tirigan. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na giti nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami abalayan. Kalaat mo't ti ipapatay ti anak mau. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y nagiti putot na. Sapay nagbabasit da pailaan. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay na iti masapsapol na. Wan abalayan. Ay, ang bakbakwar ka manen, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manen, anak ko. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talonton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami paingayan? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Mala. Aklunan tayo latan kasi pupuso na ita, ta bindisyon na ita. Di ka madanagan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyamanak tatang, nanang. Idinaypas ngay ko ti may katlo nga anak ko nagsubliak iti trabaho. Kat bayat ti panagdakkel dagiti talong anak ko kurang ti sweldok iso nagaplayak para abroad. Kat kaasin na napagasatan nakmata nagtrabaho iti palasiw tao. Kat ita dadakkelan dagiti anak ko kat jakmeten na kasawa apulos tayong pamaysaklatan ti panawan ko kadakwada. Alakastan, tigayim mo, Veron. Alagagayam ditan, tinagpatingkaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Baro manan nakapadasan ti maibingay kada kayo amin. Kat salamat iti support tayo kanayon kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod nga rod kini Kapsat Maya saan napud no anagan. Tintay patangatang itangam sakbay na hello mampay kini Clarita Porillo, Roberto Corpus dita Italy, Joya Costa dita Macau, kani Feya. Kaslimanti ko na ni Kapsat Maya. Dear manang biyanang, at dabugbog tong nga anak mi iti asawa, kat ilingid ta kumalatan itinaga na sani. No kadagiti na dumababaros, no agaram mo no makinobya da, kat tay nasinawon no talaga abalasang ti kayat da. Ngam ti anak mi sa bali ti tipo na, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, ibagayon to ko ni tatang, ta pa-extensyonak ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay pailaan kat nagdakkel lang arudan. At dapay may saabakan ti asilid. Basta pa-extensyonak, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kan uri ti kusina, pa-extensyonak mo lang, tapno lumawa basit.
Ngalak makamo ka nga rod Sana balay tabalay mo magday tuyon. Si kamo ti mang tawid ditoy. Isa makamo ka ano niya ti pamayam dito'y balay. Kung ako mangaro da pa second floor ko, nga mabayag samad. Mabibiit na extension. Wan kan nagastos pa'y Wan nga rod. Isa pa extension ang tailatan nanang. Madaman ti panaka-extension ti balay tayaw anak kao. Itaman pa'y anak kalagip ka amang pa-extension iti balay. Wan tatan. Ta makurangan na iti kinalawan na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Ada pa'y may sabakan tiya silain. Kurang pa da jay tatang. Uray kumaano adan asawam ta isaw. Ay kat adan to Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan no dan yam amok ka na kayo. Nanang, ada kadwa kasi mang pet. Iso ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamad kan kabalasang ko. Malalasumrag kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga da kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, Nana. Nanang, asawa ko ni Erlinda. Nagbiitin nga Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa dagusan ti bagbagam. Palangan nga itantan mi pala. Kat na mapanan ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya. Apay, adamanen ayan nobya jay anak mau. Adda nga rod. Insang put na andito'y balay. Adda ijay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya, isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay Tandamot gaya man nobya na. Wen nga rod. Ay ket nasaya at ata adamanen nobya na. Maring daytan ti maasawa na. Tagaano kanungay. Taga ijay ili kanumag. Ay ket mayat ata as naglaan. Sana kas iti muna ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga da dya pangibumbunagan tayo kumaiti mapartay. Ay, nga rod Diya mala kaya ngagbalin ang manugang diya ex na. Ada suswapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw ang nasingput. Manutawan ti nobya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan Katawanan na. 35. Kawin Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta ataway. Wan barang makaanak pa Agkasarda ka naun tasang butan dati maadaan iti anak. Ay ket ala Oray ta adamot do anwang ken talo abaka jay anak mau. Na, apay partin tayo amin dagi jay Nagadun ngay. Saan? May salaeng ta dadakkel met dagi jay. Nayunan tay tulay ti baboy no kaskasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam apay akaslan naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat man ano kumaayan no balo. Awan mo't dakas na. Wan nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na nanang. 10 ti may kadwa. 8 ti may katlo. 6 ti may kapat. Ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga numalpas ti kasaryaw. Pagyanan dagi jay nga anak na ngay. Kat diti balay ananang. Siyempre, kasla anak kumot idan. Taasawa ket nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay, Sana bale, ta agsusweldo mo nanan. Kabailak ida amin na biyagan nga agi ina.
Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la siya? Uray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Isano malpas ti kasarta. Agawid kayon diti balay kadagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantay yuman pa'y tiburidak nga anak ko, tarumarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko api niya kan abokado. Ay, kaala Erlinda. Agyamanak nanang, adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalak no daduma, taman naturog ngamin dayjay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapol ngamin at tulungak ni Sani amangged. Tadyak kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko Nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano, apay jakmet makitkitan arumrumor ni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan, apay agpapapo daw. Saan? Makumikom lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akanakam. Dukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, oy. Insangpet amin ni Erlinda nagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagitmet jay manugang may. Amo namat piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana basta agdipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagat jay manugang yo anya. Nagagat nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dadya amanugang may. Nagpardas pa iti tigtignay na. Saan ngagpatay-patay na alertao. Rabiing, ngam awan pa'y matla ni Erlinda datang. Nay, jak ammo Apay, awan text na ka. Awan matatang. Ay, nasanay! Ay, sana anak ko ya. Ingkakitaan dya sa awam. Intaray da ka no di ospital. Ha? Apay nanang? Naan ano ni Erlinda? Ay, ada ka nulugan na nakapadungpar kang kuwana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami paitan ka ng itanak. Pinanawan na kami. Erlinda! Anyat gatangem sa di kaanakan. Padamdaman to nante. Agtugtugawak man pa lang dito sa sangot istoryo. Barang makiliwliwagak no andaak dito. Ay, uunay ka nga minan ay tinapasamak iji asawam. Kakaskasaryo pa'y laang ngam natay matada ako sa... Uwan nga ro tante. Nagrigat nga klonal. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam laang nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka. Kada kayo kadagiti syuman mo. Anya nga taday ta plano ante. Kat di tay laam mo Basta positibo kumalaang ti panunutam. Kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay Kanayon ti panagsangit da. Isama siya unay kadakwada ante. Asano nga ta dagiti syuman ni Sanay bakit? Di na nga ta isublay ijay balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan. Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya? Di agtali na idda dito ibalay.
Ay, kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimat nga rod jay anak ta. Aga-asim mo ta 5 abyagan na nga ay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimat adag iti ubing no baybayan tayo ida. Awan matket di Ala, ipatagtamutan kas puno nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakay. Agyaman na, tadi na kon pinarigat siya. Inaklon na kadagosan. Awan karba nga kakundi pakipot sanay. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Sa anak sa mo ta maikarikan ka. Apay ko maasaan. May kari kalaunay siya. Tiamok na rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Kat agyamanak tayo naklonnak. Ala, agsagana ka. Tayo pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang, adamanan nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti dadakkel ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, balasang kao. Ay, naimbagman, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami mo tabalo. Balo manahan. Nabiitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang nga na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Celia. Kahit da kayo day ta Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw timakamaw. Apayakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Diyak amo Kasla may ibusan mo iti babae day nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Malakang ka nga? Apay balo kaya hindi nasawa na? Ay kat kaslakastan ta natay mo't jay boyfriend mo inisakbay ti kasarta. No nagkasar kami, Juan. Nobyok lang mo day jay idinatay. Kat kasar mo't lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay kat sorry nga rod O kahit dumanon tayo. Ay, kastamot ti kayat di anak ta. At dapay di tayo dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ti pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan din wang ta para arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. At damang magaya man 5 nga anak ni Celia itinatayan nga asawa na. Kat awan mo't dakas na, nanang. Ag tinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagit anak na. Ay narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na imbag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawag ni Celia, period. Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnagdan di ti balay. Ipanaw ko idan iti pag-abangan da. Amoy mo't nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Oray ta, nalawa mo't ti balay. Ken sana balay, ta adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrab-trabakon na. Ay kat, adda kayo day ta anak ka. Sana balay, ta no malpasak nga agmekaniko, agawi na kadagos, ta tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, ta tumulong ak put lang agluto. Sumardang kayaw! Nakaraariwawa kayaw! Kamaturog da tao! Ikay man! Kaya't yun ti mabasnutan! May sa!
Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab awam ti tal. Aya. Ay, pumanawaksan dito balay, lakay. Ha? Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may stressak dito yun. Nagadotan na nawag. Diyak pa'y makaturog italdawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yun. Bakit? Inak sa makipagnaadan ni balay da kabagis ko. Anya mati kastuyan. Napuno ni ti ubing dito'y balay saan tayo madakab kabagyan. Ay, kat gagangay na ah. Anyat mabalin mo nga ay. Kat mahilig mo't nga rodjay anak mo iti balaw nga ano ti anak na. Ay, Jack amo, itinayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na ngay. Syuman na itim mo na, kanti may kadwa. Bala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Silya. Sana marigatan ni sanay. Wen angam, dagitay mo na asyuman na ngay. Ay, katadala ka itulong na, tulungan na ah. Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't dyaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano nagiti syuman ni sanay no ipan na ida-iday. Sani, malaminak. Ulasan nakman, kurang ti ulis ko. Nikat, no dinoble kon ti ulas mo bakit? Kurang pa'y, malaminak unay. Itaray kalangan ni hospital sila. Delikadong samot nun ti sasaadam. Doal daw na nga ti gurigor mo. Sana balitan damot agas ko. Basta na yung nam ti ulis ko, mayat tunday ito'y nubigat. Nagsapa mo't gaya man. Silya, bakit? Kumusta ka? Naimas pala ti turog na. Ha? Agora ka? Apay kasta tilanga na nakaturog. Silya? Silya? Saan samot nga agang angos ti asawak? Silya, agring ka! Silya! Nanang! Tatang! Tulungan na ko ma! Itaray tayo yung hospital ni Silya! Apay nga yakas tinimatan tinapagtang iti asawak, nanang. Ay, kuna tayo no gagangay laagurigor. Gam na dinggi magaya man ni Silya. Ngay sunti impatay na. Basol ko. Sadyak pinilit ngayon pa ni hospital, nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayo ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo niya nabalo ka anak ko. Apay awanan planom ang mga sawa manay. Ay saanan day ta asasawan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, Apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay. Adapay mo tayo may sa abakan na. Kendwaan-wang na. Ay saanan. Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagadun tuman nga anak nan. Nagadun nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam sa mga rod. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige asawa dagos ti panunutem. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, pasensyakan balasang ko ang, ay, san may napangasawaan to anak may. Nana, anya ka din tayo ngay pagbagayo.
Apay, kayat mo ayat ti masapa ang mapukaw dito'y lubong, balasang kaw. Anya mo dahi tang ibagbaga amon bakag. Babalwan to anak me, iso sinaamon Mangkita kay ti sana babalwan. Ta delikado. Ang mga nusumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice nanang. Noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Baybay andak ko maiti kayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balumot lang ananang. Aniya? Angam kede, awan anak na. Ay, pipya. Kan engineer ni Janice. Engineer. Ay, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katwan si kamot na ti problema kag. Nalangaraw makamo kayo no kayat yung dagkasar. Sane. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Aya. Ay katun kasta ti maya. Ay wan, nabayag matin nga agdenden na dasani kan ti asawan ngamawan pa'y mat anak da. Apay nga kat ubing pa'y mat ni Janice amanugang nyo. Ay, awang nga rod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka nung anda diferensya na. Iso asanda ang makabukal iti anak. Ay sayang. Hanggang sa nabali tadamo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpet dagiti nga ubeng. Iti la babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpet da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani. Ta nakatumpong itinasingpot nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Wang nga rod Nagasat nga rod anak may takinayat ti may nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag. No talaga nga agin inayat da. Uray anyat trabaho ti maysa. Agin nustudan tulat ta. Ado ti mangibagbagaan nagasat kano ti anak mi takas iti asawa na tinatumpungan na. Nasingpat kan natalgad ti trabaho na. Naglabas pa iti adu atawan kaasina nakaradkad matlat ti manugang mi tadyak ilibak talaga nagdanagak. Tapampanunutak nga amangan numabalo manan ti anak ko. Takas jaket nga rod anamid duwa anabalo. Imbilang dakas pudno nga anak dagiti showman iti ti anak mi. Ket agtintinulong da nga agasawa amang papaadal kadakwada. Alakastan, tigayim mo, Maya. Alagagayam ditan, tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello gagayam naragsak nga oras kan aldaw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Chari saan napudno anagan tintay patangatangay drama itanggam. Hello mampay, kani Grace Agoto Butak dita Hong Kong, Angelique Joyce Gonzalez, kani Annalyn Agbuis dita Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Chari. Dear manang biyanang, pakaragsakak timang sarsarita iti padak at tao. Kaslang amin sa anak kompleto ti aldaw ko naawan may chismis ko. Pasaray masubraan, kan makurangan pa dagiti padamag ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nana Banji, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat iji palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat idi sakbay ang nagpasyudad. Kaslamot addan anak na. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita iti day karo batayukan. Sapay kumaa ta nagbalbale umatan. Ta among mati kinamaritis na.
Gapu kang kuana, dandani nagsina dagiti agasawa akaruba tayo iday. Ay, wanan niya. Ngam iti kasi a kinabayag na iti syudad. Imposible mat ano awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. Adak man na namang itarirag ikayat ko ken ka, Chari. Ni, nagsapa ka matanan nga sumarong Carloid. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam to langan ti pumasyar niya. Urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta dapay papanak niya? Alangarod agsubli ak numalan. Kahit sapay ako mata damat namnamakan ka. Inton malamlaangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang man sakit diti agyan iti syudad Chari. Limukmag kamatan iti uray lang. Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mat nga ibagbagamat ba ni samot? Never been kiss kan never been touchak pa lang. Kasta ya. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Hay, hamo mga ikas kaso dato'y bagik. Isungarod nga agjaging akta kaya't konti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tantak lang manan nga makawid ito'y. Mailiwak mat nga makisi ka. Ay, wan, nakitakmat ni Cindy di kalman ni Jay Palengke. Kadwa na mat Jay duwa nga anak na. Ngam apay nga kas Jay. Hanmat nga karkaro pa dagay Jay anak na. Agdumang amin ti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy. Ay unayan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Din? Ay naglalaki asasawam mo. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabiit lang ha. Sungbatak ti awag ko, Chari. Okay. Kasalo nga, Chari. At akadimot lang namnamakan ka. Lloyd. Ay ayatin ka, uray di palaon. Kunak nga ron, no di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Inkarit nga ron iti bagik, naglaklakayak lang na baro. No sana si katim asawak. Ay, tangay, han kamat nga narigat nga ayatan, wanan aklunan kan. Ha? Oh, gyamanak, Chari. Kunak lang no awan namnamakan ka. Tiningitin ko nga mi nga perme daturik na kat adamatrik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akan kang, Chari. Oh, kamodyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay ko mga ron hanak to nga paldaangan niya. Santo Apolos, promise. Iraklon mo gaya man niloy, Chari. Wan nang, di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y langay. Nasingpot matkit din niloy, nagagat pa'y. Man nakaawat pa'y kit di Ay, uwan nang, amam mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalak di high school ita ka bang iba nga purok. Ay wala. Amok, apay ka de. Naglalaki mat gayam. Katno kasla Maria Clara idi dayja ti gargaraw na. Idi agis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sa bali ti ama dagi anak na agduma. Ay naanak ko, at dayta ka manin akunak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ko nga rod iti damaw. Itataad damanin baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Isu nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Hey, sapay na istorya ko ni ija istor ni Nana Banji. Antomad nga men nga ilaw-lawag nga perpermen ni Bani sa timbaga na kanyak. Ay unay kamot na anak ko. Di mo la maikat dayta akina chismusam. Chismosa nga ibagbagayaw mat nga hamat Tanya nga ron ti awag iti kastangar aramidem. Pakaisagmakam dayta, no di mo isardeng ti kastang aramid mo. Ikatuman ti kastang ugalim tanagalas. Dayta laag sagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ay may dito store ko, Charay. Tano saan, nagrana kayo kumakin ni Sinday. Sapay makaung-ungay, tamang damdamag kan ka. Ni, apay aya, anya ti basol ko kanya na.
Nalipat am sa matan di sinasaw mi din namin san dito istor ko kontra kang kuana. Ibagbaga man naglalaki, isungag duma ti ama dagiti anak na. Ado tinakangag iti dayjay kat indanon dalaki di kang kuana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito ay jak amo na niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod no pudno mat ti sinasaw may papangkang kuana. Basol na matan no sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na dag uli maklaang. Han ko mga agre-react. Tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mat di tao. Nakararsagid mat. Aywan, ikandak man kititi sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang kamulang. Ay, isaan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot na talumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga ti ama data sikog na. Jak amo tadamag ko kat agmay may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mat kadwa na asimang put. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Lino ko dalaang. Jak amo Ay sus, saan man atila sasawam. Malaagawid kakit din. Agsenata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo to, Nay? Apay ay, Chari. Aday ba nga? Ay, hanak namin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit kita kamon o nagkanrom-romwar ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat balo day jay. Agsusukat sa matan ti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang dagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang mat alalaki, pati babae. Aya, aha? Amumpay, no pudno nga iskolar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine, kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tila ibagbagam. Agatap ka manin ako na. Sigikit din tani. Adapi aramida. Bye. Hello, aguraya! Naglukon? Inindupnan. No, ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat. Ibaga namanan nga chismosa. Kat hanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kas jetara may danda kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rod ano agpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi mata, nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amoy jabak na nga balo nga karubame. Ni ngay Ma'am Josephine, boyfriend nan sa madagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ijay balay na. Uy, madlaw nga men nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti palda na. Chare, agawid tan. Adagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Jak am mo day jay, basta umaykan. Ang sige nga rod kakadwan niya. Ituloy tayong tumanan ta agmimete ang numaminsan. Ag-awid aktay. Ayan ti bisita nga ibagbagayo mat. Awan, kun naklaang day jay, tapno sumurot kan kanyak. Anya mo day jay nga ibagbaga mi jay isturanak ko. Di ka lagbain. Kasanon, numakadanon iti masaknan dagita nga ibagbagam. Apay, da kasaya mate agipadamagmat, nanangmat. Di ka mabutang. Inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa manaknak mo kadagita nga ibagbagam. Di ka lagbutang iti kastangar aramidam manak ko. Tsare, bumangon ka dita. Adda simmangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagayo mat. Papayaban da kay di barangay hall. Indarom da ka kanaw da Cindy kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagak kan kanak ko. Di mun tumo ngamin maikaem day tabibig mo.
Tila sasawam, imbag kumaan upod no. Kat anya nga iti aramidok nanang. Anya pa ingay, inkasangwan ida sangwam ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matimapan ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mo't kinapudno na. Malakitin, agawaam ti agpulas, tamapan kan ija barangay hall. Kuyo gandak Ay saan, mabainak. Si kalaangan ti mapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy iti barangay hall, Chari? Katkas jay nagpakpakawan na kanya da kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ng pang merienda laang. Tila sasawam to mga min. Hay, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Hanmot Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan inayon ni Ma'am Josephine anangidarumkan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ng panagkunak, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo asapay kumata saan maidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay nga may nayang agreklamo da no awan kinapuno da dyan nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da Nita, di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na-pride ka matlata, Chari. Masurunak ngamin. Takon di darum dakit din. Kaluban dati madinga arameda. Ay, awan lat tagayam. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasao ni Vanessa. Hanapay sungsungbatan ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo ngaminang kan ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya mat data nga ibagbagayo mat. Katuan mat, da kayo ti kanayon nga kuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog kan ka. Tama nga numairaman ang maisagmak, no di ka pa ilagbalbaliw. Panunutang mo ngamin dagiti isaw-sawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, nupod numo laang no saan. Kan oray man pod no bilang, awan latta ti karbengam amang sarsarita iti padam a tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula ka kit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutom asidaan. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da ka kanaw. Itaak lang amin manen anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ijay kabangibang ang barangay. Awan day jay. Misunderstanding lang. Narisot mat lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsaritaan ta. Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawid ka manan. Anya ti kayat mo nga sidaan. Taglutoak. Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga ganda ta nga awag mo kanyak. Mahal. Sige nga ron. Agbuya ka pa lang ito ta. Inakagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal. Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangayliyaw. Mabiit lang, mahal. Idapak lang datulot-lutoak. Tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wag. Umayan, mahal. Naimbag ta na sarakak matlati pagnana ang balasang kao. Ha? Ni. Apay nga da kayo ito'y. Anyat masapulyo tatapilo. Pasensya kan. Naskan nga alaamon to'y anak yaw. Iti di anak ko. Nga imbatim hindi ka na kami injesyunan. Diyak kami ng kabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo kadi. Daydi kung nayo iti anak yo. Wan tanatayan. Makatawanan tinapalabas si punatay. Adun ti sakit ko. Diyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay,
ako Di mo ko mabaybayan ti apo ko kuwain. Si kamot na ti amok apang ibatyak. Lakaya kaon. Kat ang mga no biglaan ti ipapatay kaw. Iswa sinapol ka. Si kanti makamaw iti anak mo. Chari, anya ti kayat sa na ito Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? Nabayagan nga sininaak di ama ti anak ko. Isungar nga nag-awidak ito lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry Pakawanan naknuhang ko ngayon po no ti kadat anak ko jay syudad niya. Jaklaim pagarup. Ang damat gayam na palapas mo. Sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapaymat nga ng rabi Mangantayo pa'y Saan? Diya ito'n balay ti panganak. Lloyd, pangasim. Anak ko mga panpanawan. Agpalawag kanyam. Pasensya kan, Chari. Agwin naswastan. Kunak ano na pudno ka kanyak ngam saamat gayam. Irresponsable ka pa nga ina. Kasanon nga ino datamot ten tinaadaan iti anak. Kabalam gayam basta panawan latan ti anak mo. Akas itinaramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensya kan, Chari. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linipatan. Aniya? Jaklaim pagarup ang naaramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga Imbatim day anak mo iti amana. Gapo tamarigrigat. Idinto tagrigrigat tayo mo lang dito. Damok nga may nakatbak nang. Ngamahan mat gayam. Kan babaero pa'y. Agasum day tang aramid mo nga Nakababain anak ko. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kasta nga inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka amang dilaw kan mang padakas iti padam at tao. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas lawan anyaman na. Anyat klasim nga ina. Nanang. Isumot lagayam ang nagbaliw ti kurti ti pamagim ang nagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray kumano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga embatik jay anak ko. Naimbag pa'y kit di adag iti kalugaran tayo nga inchis-chis mismo. Nga imbag bagam nga awan ama adag iti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston, mababain ako na yun nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbababawi akmat madi nga inararamid ko. Narigat gayam ti mabalsan. Una, iso nga ita, agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko. Saan pa'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kenkwana. Wan, nanang. Nagbabawyak iti kasta unay ti inararamid ko iti kalabas. Iso adjakon inulit nga inaramid dagijay. Sinina anak nga rod ni Lloyd kat nagsapol iti sabali nga inasawa na. Jakmet mabalin nga ipilit ti bagik kankwana tamabain akon. Alakastan, tugay mo, Chari. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.